Okay, will be a good party, no. And I want to be any Baobia. Want to be any Baomia, what will go MPP party. And let me know who I'm and I make good party, no. But only I will know. I just recall the Bema Matifu na 3rd of September 2024. Akwaba Hair Food. Any Sky Logistics, Jumadi, Omo Bojuma Papa, Omana Asobasana, ene, Mede, Nia Ebe, Ejaso, Ebremui, Odeno, Ena, Mutiminke, Equia, na Donko, Eye, Ubia, Oye, TikToka, na Wakwakushia, Eye Domahine, Ewo Ingrisi, Abuchimamu, Abra Domahine, Equakwe, La Sulala, Ede Ababisi Clinic, Ewo Doma, Ahin Kronumuna, Ana asantifo no mbese eye mami edidi asantifo atem na wato eye challenge de bro ne beka se omobra na ba bia odi asantifo atem no omo emekire no na domahene efa akwanya iso eka ensemi se eye social media amanfo a omudi eye ahemfo atem ene empenifo atem no omudi se omudi isan se omtukwan eko amanoni amoma ntini a okan akwane ewo ha nti obi ti se twene Jonas Frema shows any abusiafo ohini David nade me da atemdidie de man nyemwe nye de hye ba mo maduru ba bia atemdidie no oduru ba bia bentwa bi maye afomfo na de ye baaye New York ye baayi kakra New Jersey adan ne da bia nti ye betima tena kwanfo ise da bia na yatim ye ba da sesa ti eduru ba bia mrante no ba aboa na kanibre na ba kan na ba won nwa obada na ba nyoye banya ya fomfo ya nyone ma ye niam na nkoso menka se bia ni bia temba edru ba bia aboa na kan ni bre esre ba be di anim no wo Ghana no o ba je ye se agalamse ka ho o ba je Yeko ensafufuro so ana ye de ani kire eye Senya West ai awutu asem na mekan na empia wo ho abra eye vice president epie ho a MC no eje Micah wode eye vice president ebe kire ne ho na mami esu epija animu a wutwifa eye vice president so a obi enim dia esi emfa yani enkire konongo odumase eye ekubia friend Northern Ashanti we no omtu galamse na sabre akromfo tetwamwa abo awura omo so akwakose wo no ma agi eye godua ye kan na chese eye opepepepepe wo mo asase wo no ma nyina sabram no kasai ebinum apripra omo eje ayaresa ewo hospital. Dr. Bossman so ono waye deputy spokesperson ema electoral commission no de aba betu yase ono ne Ghana fo enya adwene wo mo kase se asomdwe beba na ye bebo baba no na akoyi ni nyina egina electoral commission so no wose one omo enya adwene wa fasiwa wagitumu se eye adwumako enya na esiem constituency wono eye buku na omo biem no eyade a enoma bi ankoyi a eno so omo agiatum se ombehwe na omo aye niye se yetwaso na yekọ ensefufuru mu a nyahotam kroso adibi aba betudwa wo se Ghana asomdwe pa betimi aba abato ya abato dia na titiru ni nyina egina electoral commission so omdwumadi a ombedie no se omo anye ne yedi a betimi di oyone abre wo man Ghana wei na nyahotam kro ede ato edwa Prophet Adum Chedua so dibi atudwa wose onim de obetimi awe ne abato aye ba agbatu na sa nipa no eye obi a woni sika wose dia obedi president no eye obi a woni sika eno na Adum Chedua prophet odi aba abetudwa Asante hene sabre de eye remp hene watu nase akonwa ni nyina ne se eye asante entam kese no nanai ano akwakopale no amana akwakoka entami wei na asante nana osetutu otosomienu ai wagina sa entam kese so ramp hene watu nase akonwa NDC for de aba betudwa se enya de ombema kwan chebi ho na yeto aba bia na ase omuhunahuna NDC for no ase eduketi ase afiwe aba beto ne de ene de besi bia besi wo mo makwan ema chebi for ehunahuna NDC for ene echina
Adom kuma ewo mrahye bedwamu na wo mo hwe house works and housing committee no de aba betu dwa se se minister for lands no ade a omo ne ho modde kura girapo asem na mekan nti aban no hwe na wonyini mfiri ho na obi obetumi aye adwuma no na onfa no mehya no esan se wo mo hwe galamse se de esi edi nya na amanfo ka na nso papa nya na adwen se obetu ho anamo a areho. Former Deputy Governor Bank of Ghana, Johnson Esiama, Edin Simbiawa Betuja, was good for oil Baumia, Ajatana Niasa, Heboa Ghana, no, say there be a yadia, and no maybe enquye, a woman, and a binum so emboa or my Ghana. A cheerful and a brandy ha, and a munabema or the no, Madame Bessignami bois, Nessa Ochina, a hoarding woman, Mobesai Atminka, Memobia, Monitia, Adeshi, Namely Asda, Bema Sky. Logistics say omo ene akwaba hair product say omo so masene